Zalo mani yathi yaphuthi mani nkosiyami ngithi nje angene nje ngicikithini. Yes. Ngathi ngithuka moni yathi umhlathi akho yakhumbula ungithembisa ithenda ukuthi Yes, abantu bami labathi awugawula lamahlathini. Solo kunjani? But mina sengithuka iphuthu sigawulela abanye abantu. Hayi zalo nkosiyami ayibe incane lapho angikuprefer. Kube sesekutana ibhunya stay. So ngabe sengithola abantu fast ngathi abamane bathi nje ngalo ukuthi phela kuthi abantu abakhulu. Uyabona labasuka lebo ningizimi lebo Kenya labatobuka la but nje solo kumile zalo ngwelo utawuchubeka la. Hayi mfowethu. Okay, yabona kuphona kwentiwe yathi mina ukuthi mina ngathi lonke leqiniso lonke lutho abantu laba kule nyanga lena iphela nje bathi abebahola kwesithathu kade befika labantu mntana baba. No, yabhuti bebeka kubitela indaba tethe inkantolo. Mina nje bhuti wami bengitokubitela nje ukuthi yebhuti with or without ngosijami mina bengivele ngiphila ngaphandle kwamahlathi akho. Ya life goes on bhuti. Hayi angifuni kube sona sethi wathi sike life boss ngiyibonile lokuthi hayi no mabathi ufe ekhaya basho nje hayi zalo sayikhulumile funeral is a home basho lento leyo.